دما خوش ببینرین هجای رو دهی تیرمه 2023 روزان روزا دوشمه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه امی جاره کردن حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا ام ایروج عراقی دست پی بکن. حکومت عراقی به شرکت فرانسی توتال انرژی سره پیمانا پروژه که مزن کو نرخوی 10 میلیارد دلار امضا کرد. جبو گازل باشور به خبتاندن او هلبرین انرژیا روژه سال 2021 پروژه مگای هاته اشکره کرن. تکیلداری پروژه دمک دریجه گشدان هیا او دانوستاندن زحمت نکرن. شف شرکت توتال انرژیس پاتریک پویاما او وزیر پترولی عراقی ایحان ابوالخانی لبغدای به مراسمه که پیمان امضا کرن. آرمانجا پروژه دستپیک او بکو جبو گاز بی تدارک کرن سانترالین الکتریکی گازا کو جسی قادم پترول دشاوته جاردن ورا قزنج کرن. پروژه دن آرمانج دکه کو جبو شبکه الکتریکی یا لحریما بصره یا لباشور سانترالی که انرژی یا روژا مزن آب 1 گیگاوایت بی پیش خستن. به پروژه سیمین آرمانج او کو هلبراندنا قاده پترولیا اردوی یال ده باشوری ولاد ده روژه ده به درخستنا 210,000 پروژه داویج اوکو جبو جیم پترول آوا پیوز بپیک آنین او تفکاریا لآوا و خوارنی یا بصره بکن و تاسیسه که پاقش کرنا آوا دریایی به آوا کرن. لگوری هجمارکو به مراسم لبغد هات اشکره کرن اف پروژه و ده انجام ده درفت 5 میلیونان آوا و خوارنیجی پیدا بکه. توتال انرژیس پلان دکه کوه خباتا حتی سال 2027-2028 جی بقدم. ولی بینرین هجا لأوروپا پشت شری جهانی دوامین شری حری درشت لأوکراینی پیکتی دو وقتا که کو شر 502 روشن دوام دکه ده لیدرین ولاتین اندام ناتوی جبو لوتکه کتنل سری یک جه روشاوا سرکی یا لوتکه بیگمان شری لأوکراینی یا هم وقتی وی اندامتیا سویدی جی روشاوا کتنه. لیتوانیا و 11 تیرمه ده میوانداریا سروکین ناتوی بکه. لوتکه سروکین دولت و حکومتان ناتوی و سبال پایتخت ویلنیوس دست پی بکه. لیدر و دا آستکی استراتژیک دل سر اندام بونا سویدیا ناتوی شریل اوکراینیا زیده کرنا پشتگیریا لشکری و پرسگریکن لسر اردنیگاریا ناتوی نیرینین خو به هفره پارو بکنه. پلانین خورتکرنا پیک هاتیا پاراستن و ریگرتن یا هف پیمانی لهمبرگه فین سرکه ین کن ناتو دست نشان کرنه به تایبتی ترور دبینه گوتو بیش کرنه. تی پایین که دجوینا سباده پلانات چالکی یا هلبرینا پاراستنی او پیمانا و برهینانا پاراستنی وره پجراندنه. ستولتنبرگ ایروش بو آمده کارین داوی بری خدا ویلنیوسی. هروها بریا لوتکه و به سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و سرک وزیر سوئدی اولوف کریستیرسون را لسر اندامتیا سوئد آننا توی باخوه. Birazdan Vilnius'e hareket edeceğiz. لیبریا افجوین پیکوره شف رژیما ترکیه اردوغان اریکرنا اندامتیا سوئد آنی به بشدار بونا ترکیه یا یکی تیا اوروپا ایوه گریده.
ev daxuyaniya Erdogan beriya destpêkirina rêwîtiya ya bilûtkeyê pêk hat. It is the best moment to offer clarity on the invitation. Stoltenberg lê Lêtisboya ku wê lûtke lêbê li darxistin de bi serokê Lîtvanya Gitanas Nausîda re civiye. Piştre jî Stoltenberg û Nausîda civînekî hevpar a çapemeniyê li darxistin û qala girîngiya lotkeyê kirin. Swêd ahîn endamtiya wê nehatiye pejirandin wê beşdarê civîna bilind a Vilniusê bibe ku tê de serokên Yekîtiya Ewropayê, dewletên Yekbûyîn Amerîka, Zîlandan û Avustralya, Japonya û Korya Başûr jî beşdar dibin. Civîna bilind a kul Vilniusê bê li darxistin wê bibe lûtkeya yekemîn a Vînlandayê ku weke endamên NATOyê beşdar bibe. Di çarçoveya lûtkeyê de hat ragihandin ku Serokkomarê Ûkranyayê Volodymyr Zelenskî jî beşdar bibe. Beriya lûtkeyê lîderên welatan jî berê xwe didin Lîtvanyayê. Belê serdana Serokkomarê Ûkranyayê Zelenskî ya ji bo Tirkiyeyê û peymanên bi Enqereyê re îmza kirî Moskwa bihêrs kiriye. Di serdana Zelenskî de Tirkiye fermandarên Azov şandin Ukraynayê li gorî peymana bi Rûsyayê re ev fermandar divê li nava xaka Tirkiye maban ango heta şer bi dawî bi encamek biban ji ber vê yekê Rûsya bertek nîşanda û got peyman hatiye bin pêkirin. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому Serokkomarê Ûkranya Volodymyr Zelenskî di vegera xwe ya ji Tirkiyê de karî Rûsya bihêrs bike. Zelenskî li gel xwe fermandarên Azofyên divê li gorî peymana Enqera Mosko li Tirkiyê maban jî vegerand. Ev yekê rastî berteka Kremlînê hat. Роман Бутусін, підполковник Едуард Di dema dorpêçkirina Mariupol ji aliya Rûsyayê ve pênc fermandarên ku li Ûkranyayê ji ber berxwedana xwe ya li febrîqeya Pola Azov wekî lehenge hatin dîtin, li balafirxaneya Stenbolê ji aliyê Zelenskî ve hatin pêşwazîkirin. classificadas de violação direta dos termos dos acordos existentes. Segundo a agência, Pêştre Zelenskî û fermandar bi heman balafirê vegeriyana Ûkranyayê. Li gorî nûçeya AFP û ajansên DPA, Serokatiya Ûkranyayê diyar kir ku fermandarên Azov di encama danûstandinên bi aliyê Tirkiyê re hatine vegerandin. Fermandarên alaya Azov a artêşa Ûkranyayê di gulana 2022 de ji aliyê Rûsyayê ve hatin girtin. Piştre jî bajarê Mariupolê bi giştî hat kontrol kirin. Fermandarên navbihûrî di nava wan leşkerên ku îlûna bihûrî di pevguhartina girtiyan a di navbera Rûsya û Ûkranya de hatibûne berdan û birin Tirkiyê de bûn. Di peymanê de hat destnîşankirin ku heta dawiya şer fermandar li Tirkiyê bimînin. Rûsya alaya Azov wekî neo-nazî bi nav dike. Lê ev alaya jî di nava Ûkranyan de weke welat parêzên tundê têne naskirin. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov li ser mijarê daxuyanek parvekir û got. Vegera fermandarên Azov ji Tirkiye bo Ûkranyayê rasterast bin pêkirina peymanên heyîne. Dmitry Peskov diyar kir ku şertên peymanê ku tê gotin ev leşker heta dawiya şer li Tirkiyê bimînin hem ji aliyê Ûkranya û hem jî ji aliyê Tirkiyê ve hatine bin pêkirin. Peskov vegerandina fermandarên Azov weke gefeke girêdayî têkçûna êrişa dijberiya ku ji aliyê Ûkranya ve hatiye destpêkirin û daxwaza Enqeraya ji bo nîşandana hevgirtinê beriya civîna bilind a NATOyê pênase kir. Belê her di nava Koreya Bakur û Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de careke din peyamên gevxwarinê têne dayîn. Koreya Bakur diyar kir balafirên sîxuriyên Amerîkayê qada wan a asmanî bin pê dikin û gevxwar ku ew ê van balafiran bixînin. Rêveberiya Pyongyang û Washington careke din hatine pêşberî hev. Gevxwarinê navbera her du welatan de dexit zêde kiriye. Berdevkekî Wezareta Parastinê ya Kurya Bakur diyar kir ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji asta şer wê de tir xebatên sêxuriyê zêde kiriye û di meha tîrmehê de li ser hev 8 rojan çend firînên provaktiv pêk aniye. Berdevk diyar kir
بالافرeke keşfê gelek caran ji ser derya Japonyayê ketiye qada hewayî ya Kurya Bakur. Raydarê Kurya Bakur bal kişand ku Pyongyangê berê jî balafirên Amerîkayê xistibû û diyar kir wê xebatên sîxuriyê yên Washingtonê bê bersiv nemîne. Washingtonê li gorî dekelersiyoneke ku di meha Nîsanê de bi sol re îmze kirî, diyar kiribû wê keştiyeke bi navê ya mûşikên plastîk piştî bi dehan salan nêzî Kurya Başûr bibe lê dîroka wê zelal nekiribû. Têkiliyên di navbera her du Kuryan de di asta herî kêm de ye. Serokê Kurya Bakur Kim Jong-un sala borî statûya hêza nuklerî ya Pyongyang wekî nabe ku vegere bi nav kir û peyam dabû ku cekên taktîk nukler jî tê de wê hêza xwe ya çekdarî xurtir bikin. Sol û Washingtonê diyar kiribû eger Pyongyang li hemberî wan çekên atomî bikar bîne ew ê jî bersiveke nukler bidin û wê dawiya hikûmeta heyî bînin. Îsal Kurya Bakur moşikên plastîk ên ji parêzmînekê heta parêzmîneke din jî di nav de bêtirî 40 moşik ceribandiye. Belê pêra koçberiyê hîna jî yek ji rojava sereke ya welatên Yekîtiya Ewropayê ya koçberan hikûmeta Holandayê ji danguhertin Serokwezîrê Holanda Mark Rutte yê ji siyasetê li nava welat bêzar boyê ragihand ku ew ê di hilbijartinên bê de serokatiya Partiya Xweşîneke Rutte got piştî avabûna hikûmeta nû ew ê dest ji siyasetê berde. Politieke interesse kwam bij mij echt pas aan het eind van de middelbare school. Li Holandayê Serokwezîrê hikûmeta koalîsyonê Mark Rutte şeva heftê tîrmehê îstîfa xwe ragihandibû. Rutte da xuyakirin ku piştî hikûmeta nû ava bibe wê dest ji siyaseta aktiv berde. Wat ook maar een dubbeltje extra geld kost. Sorry dat u even moest wachten. Ja, goedemiddag. Ik heb natuurlijk wel... Mark Rutte di axaftina xwe ya li Meclisa Jêrîn a Parlamentoya Holandayê de beriya rûniştina îstîfakirina hikûmetê da. Her wiha da xuyakirin ku ew ê di hilbijartinên bê de nebe serokê Partiya Gel ji bo azadî û demokrasiyê ya serokatiya wê dike. Unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. Hikûmeta koalîsyonê ya Holandayê ji ber li hevkirina polîtîkayên koçberiyê îstîfa kir. Dat we toch in geslaagd zijn om met die twee partijen zo vreselijk veel te Rutte di axaftina xwe de got piştî hilbijartinan dema kabîneya nû dest bikar bike ez ê dev ji siyasetê berdim. Rutte piştî axaftina xwe pirsên rojnamegeran bersivand û got hestên min tevil hevin, biryareke hesteyar e lê teslîmkirina peywirê xweş tê. Partiyên hikûmeta koalîsyonê ji ber nakokiyên li ser polîtîkayên jimara koçberiyê îstîfa kir. Bi vî awayî hikûmeta Rutte ya çaremîn piştî 543 rojên destpêkirina kar îstîfa kir. Hikûmeta Rutte serdema 4 salî ya derbasbûyî jî li ser desthilatê bû. Mark Rutte yê ji çardê cotmeha 2010 ve Serokwezîrê Holandayê ji duyê tebaxa 2022 ve bû serokwezîrê herî dirêj ê welêt. Rutte yê 17 salin serokê Partiya Gel a Azadî û Demokrasiyê ye 12 sal û 8 meh û 26 rojin serokwezîrtiyê dike. Tê payîn heta hilbijartin bên nûkirin erkê xwe dewam bike. Maar ja, ik heb altijd volgens de filosofie geleefd. Je moet 's avonds meer energie hebben dan 's morgens. En dat lukt de meeste dagen. Berê bînerên hêja her bi rewşa koçberan em dewam bikin ji sîbotên ku bêtirî 300 koçber ku dixwastin ji Senegalê berê xwe bidin li ser girava Kanaryayê re herin agahî nayê girtin ev koçber li Okyanusa Atlantîkê wendabûne. Li gurî nûçeya Ajansa Reutersê berdevka rêxistina sivîl ya Spanyayê Komando Frontex ku têwateya snorên dimeşin Helen Malino ragihand ku beriya 15 rojan sê botên ku ji Senegalê diçûn girava Kanarya ya Spanyayê di Okyanusa Atlantîk de wendabûne. Helena Maleno diyar kir ku di yek ji botan de nêzî 200 û di her duyên din de jî 65 koçber hebûn. Tê îddiakirine ev koçber 15 roj berê ji peravên herêma Kafonta ya li başûrê Senegalê derketine. Li gorî daneyên rêxistina koçberiyê ya netwên ya navnetewî ya netwên yekbûyî di sera 2022 de koçberên ku dema dixwastin xwe bigihînin giravên Kanaryayê 22 ji wan zarok herî kêm 559 kes mirin.
لگوری کماندو فرانترس هجمار کوچبرین سالا بوری دوری ده جیانا خواجی دزدانه 1784 بلش بو هالبشارتنا سرکوماری خواه لأزبکستان نیزی جسادی هشتی ولاتی چون سرسندوقان دنجا ما هالبشارتنی ده نامزده که سپریز نه کو ندهاته پایین شخواه در نکد سرکوماری بری مارزیوف بسرکت او وی 7 سال دنجی لسر دستلا داریا ازبکستانی به دول اوزبکستان پشتی رافروندوما 3 نیسان یا گوهرینا دستورا بنگهین هات قبول کرن هلبجارتن پیش وقت این سروکوماری هاتن کرن ده هلبجارتن ده 4 نامزادین کجا آلی 5 پارتیان سیاسی و لمجلس آزاگونساز باسکه جیرین ای مجلسی هاتن تمثیل کرن کتن پیش بازیه سروکوماری کمیسیونا ناوندی یا هلبجارتنان زین الدین زای موسایف ده جوینا چاپمنی دراغاند کو ده هلبجارتن ده سروکومار میرزیویف جارک ادن به ورگرتنا جسادی 87 بهنوک 5 دنگان هات هلبجارتن نزای موسایف گوت لگوری قانون هلبجارتن یا الولید نامزاد کو جنیوی زیدتر دنگان بگره و وگه سروکومار به هلبجارتن لگوری ویه که شفکت میرزیویف ایج پارتیا لیبرال آدموکراتیک بو نامزاد جسادی 87 بهنوک 5 دنگ دیران به دست خست و وک سروکومار ازبکستانی هات هلبجارتن نیزای موسایف دا زانین که هجمارتنا دنگان بداوی بویه و افتشت آنی زمان لگوری ویه که لسرانسری والید بگشتی 15 میلیون و 651,405 هلبجیران دنگ خوب کار آنینه و افجی جسادی 79 بهنوک 88 هجمارا هلبجیران قید کریه ده هلبجارتنان ده نامزاد پارتیا دموکراتیک آگلان اولوبک اینویاتوف 4 بهنوک 2 نامزاد پارتیا اکولوژی یا ازبکستانی عبدالشکر حمزهیاف جسادی 3 بهنوک 74 و نامزاد پارتیا سوسیال دموکراتیک عدالتی روبا محمودو واجی جسادی 4 بهنوک 43 به دست خستیه لو ازبکستان کو نفوساوی نزی 36 میلیونه نزی 20 میلیون هلبجیران قید کری هنه میرزیویف یه ده هلبجارتنا 2021 ده جسادی 8 بهنوک 1 دنگ گرده بو جارا دویمین بو سروکومار بله بینرین هیجا دناوا دم صلاح هاوینی دل سر اصلا جهانی باران دجوار لگلک ولاتان بون سدما لهیه لژاپونیا تاوی هشیاریان جبر لهیه کسی که جیانا خواهج دزده او هنک حریم دبن آوه دمان لهندستان او دولتین یک بین امریکا جیم لهیه که بو سدما چند بفوره مترسیه که مزن دا چه کرن گوهرینا سیستما آف هوا لسر آستا جیهانی خود ده حیز کرن. دیدم سالا هافین ده بارانین دجوار ده بن صدما زیانین مزن. لروشلات دور جاپونیا دیدم سالا هافین ده بارانی زیانه که مزن بخوره آنی. بارانا بدجواری لعیالتا فوکوکا او ویتا او ساگا خستی بو صدما لحیه ده انجامی ده دو کسان جیانا خوش دستان. اجانس مترولوژی یا جاپونیا جبو ایالتا فاکوکا او اویتا هشیاریا شمتینا آخی او لحیه دا. لحری من باکور هندستانی جبر بارانا زیده آخ شمتی هریکیم 15 کسان جیانا خوش دستان. لگوری نوچه آندیا تودای لباکوری ولید لگلک هریمان باران او بای زیده بباندور بو. سرفیسا مترولوژی یا هندستانی راگهاند کل دهلیانو 24 ساعتان ده سری متر چارگوشه 153 کیلو باران باریا. جسال 1982 فه اف یک بارانا هری دجوار یا دروژه که ده باریایه. جبر بارانا زیده باخچه رونشتنی رین بن عرد بازار او آواهی نخوشخانه یان دبن آویدمان او جبر و یکی جی پرسکریکین چونو هاتنی درکتن. اف درجی آلی دنیای جیهانی پارزمین امریکای باکوره. لیورجی همان دیمنی جبر باران و لحیه درکتی قیادکه. ده سری ده باجار نیویورک لحیه باندوره لگلک هریمان کره. ده هاتن او چوینه ده زحمتی درکتنه.
بله بینرین هجم لوردگیجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی الصبح جارك دنورين بيشيا و بمن دنا بخير وخوشيده هر شاد بختار بن